ama sa penin tuni change ya ka channel in support pi zinga ulenau loile golte hon hi win na bon chung wa ka ki pana kain phongin tuni ni khwa hi video aina vet diu che hi le article 356 president rule ana veo hete number 1 point number 1 president rule ki ti hi ipisei na ham iti a le president rule ki ti hi apet peradia vai puding ai lo le apet peradia man cha ding tin a hi alang khana emergency ai lo le state emergency constitutional emergency jong akiti na hi chi rule hi president pa ham ai lo le president nu hamin state khat chunga article 356 mangcha hi president rule hi akoi ji a hi ani na point number 2 hi velahan ipi situation a hi phat le president rule hi ki koi thei ham itia le state government in dan dung zuya a hi lo le constitutional dung zuya na a hin to zo lo teng hi chi president rule hi koi ji a hi lo le state legislative assembly member in chief minister ding aphat cha athlem do zo lo teng a hi lo le boinazia state sunga election aum thei lo teng adang dang umjong le hi cheng i hin sei do ho hi a hi ding banga ahung hi lo teng le president rule ki koi ji a hi athum na he ga vekil le han president rule aum phat le hi chi state chu kun a control gm pr president rule aum phat le hi chi state chu center ilo le union government in imazo se control abol ji hitai azi chu article 355 dungzuya hu ivet le state government khat chun dan dungzuya na ato jingnam vesuidinga article 355 in center government hi avesuidinga na duty api hin hizia chu state government in provision dungzuya a hi lo le constitutional dungzuya na ato lo le article 356 dungzuya hi center in hi chi state chu a control ji hi tai hi chi chu president rule ki ti a hin minchoma state emergency hi lo le constitutional emergency jong ki ti na hi yeho manipur context a ga sei le han manipur a hi president rule koi thei mo hi aji chu state legislative assembly ho hin dan dungzuya na ato lo hi tai aban video in upload taka sevin loila gol ulinaw te zo se channel support jing tin anadam se taw te ka ki pai